Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Aparen Princess teman-teman. Nih, kali ini Aparen di Seto Babakan nih masih melihat ondel-ondel ngibing nih teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut tonton ondel-ondel ngibingnya nih teman-teman, seru nih. Wah seru teman-teman tuh, banyak yang nonton nih teman-teman tuh. Ondel-ondelnya banyak anak kecil juga yang joget. Oh, ayo Aparen Princess dia joget deh. Oh, Aparen joget tuh, Aparen suka tuh ondel-ondel tuh. Oh, dia joget tuh. Oke teman-teman, ya sampai di sini dulu untuk ondel-ondel ngibingan nih. Aparen lagi mau joget terus nih. Ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman.